Kubor nakaslem jong udongsan hima. Hadian bakaseng Khasi Students Union kalayo jingtip baka sarkar kamut ban maramat no ya ka Tirat Singh Indoor Stadium lashume ka KSU kalalet ban ya kando yo menteri badai pet ya katanat sports uba bante dor lingdo menta kasi ka Henry Tarik ukala lingkot Hajar Phulai ban ya kren pensai halor katay ka benta. Nakaliang General Secretary ka Khasi Students Union Usamla Donald V. Thaba habakran bikilat patay kubor layatho baka sarkar shen gan samaramat no ya ka Tirat Singh Indoor Stadium henray kum kaseng kasngaw kya banyo sngaw ya kani namar bahapo jong katay ka jaka lapan yengru yaw mat jong Tirat Singh balatay da ka KSU Jayaw Circle. Usamla Donald layatho bahadian ka jingi kando baruba bantay dor kilasong kumen shikat day banyo sngaw baka tanat sports kalakular bakan sabu pada uway umat dor bashiran yang jong paim Tirat Singh sim. Tanat sports and youth affairs menta kan renovate no kan maramat no ya ketika Tirat Singh Indoor Stadium dia bangi ni Sofia pada namar budan umat dor jong paim Tirat Singh balatai daka KSU Jayaw Circle ko jingalam jingba me banker lapang haus nam Hajar lai balapli utau madru mador haka khatlai nyo tarik nai tung ti ni Sofia kata bingi wan jiktip ba nakaliang ka tanat sports kilaweng ni mod ti ngila ayawat lat wat enti ha kanu gurkom ba namar ba ba lasud la shore la bu itu mod ang tungi kwa bunne tinglayo appointment bad i sports minister ba bantai dor lengdo pengilayo penyekran bad i mentan bad ka jengkeran ga jungi bad i ngila stonat skadai e namar ba omtang bakin tay du mat dor kumba ngil tay muswana kaliang ga KSU ani nakaliang ga sports department nakaliang jungi minister in charge ila kular bantai no stan du mat bersirnyang kumkiwe gimat i ba don hapo civil hospital jengkiang nang ba jong Tirat Singh hapo ba janmadan yurong heb ti kajungi kalong kadan ko kajing kran juki brio ki ang ba balai phi ya kentu biang bantai biang yu mat Tirat Singh bakwa mon peso ni khamat jong barot parado parsam kalong ba ni je bendriu omdei batang yu ru prau kintai tang wi mat tadi ni pek ni ru prau jing je bendriu bangli Subhash Chandra Bose yang ki mat akaleng dari India bat ni pek wan apa beri nyutra bru ki mat jung ki yang mahal de jil road asli central library ni halaban ni tingi rukum ju hi khamtam mangilai chapang Tirat Singh ni puli etang paragraph chapter high school tingi dan kam ban peso hai kini ki pateng gi bamenta bantu chapang Tirat Singh kamut habai di Tirat Singh kan ba ka banang bun ki mat nginang lan yang akaleng beri nyutra ngin haban peniang bai mat jungi hi la phone ya chief engineer ba ila ong ba black space no ba ginembu show you mat na po stadium andrei kinbo no habar jo office kinbo no do life size statue do Tirat Singh tapi bu delangnya man pendap na bang isu juga dia manusnam kasong ha ka jingla jo sports department ka di contractors buat komentator andrei mangi pada ngi syukur pat ilong dalak kapetloy namar ba kalungku singgap jong ko Tirat Singh kadai khatnyo tarik Julai ti ngikwa long num pendap no aswa khatnyo tarik Julai bingin yo ban bili bai ba kalungku singgap ka jong Nakaliang uba bantay dor habakran bikilat patay kubor layatho baka jingtray bantay umat jong paim Tirat Singh kadang syusdang bat ka jinglot ya katay ka jingtay baro kanday na kapala jong katanat sports ka sarkar bat anle kat bala ban pendap no ya ka building bat ya umat shwa ubanay na itung ketika Tirat Singh indoor hall ti lapan prali baro namanya hotel ng Batamay kanuan no ka office building ke Batamay ke Baitana dibat dia nak takadaw nadu mensyua ke ibu itu mat untuk hall Tirat Singh hall untuk cakai lekai di masutu adin menangani lapan pra nakaliang ke KSU kala wani kendo ngaru bagi kwa ban weng kila yo pen bai ban ngi la pa weng yo kontraktor ban weng ban bu no nomor ban yo ban bu biang daladap ni ka building tenrei aga jing sngo ga jong up ga jing sngo ga jong ki hi kadai ba la dalong te pensiunan no da bu mat bu hasna ti kata ga diga jing ya ki kran te na sutu ba kani ga kam te ga long di ga ba hatam ngi le kum dale ka
Yung kateng sa kanam mo, kami pelawat dari berjaya berjaya ni, dengan kalau bah kina kalian tu kiki ajumut yang apa, buat bagi kenduk dan di balong tinggi, buat nak ban pusna nak senanda, permanent station tu, akan berjaya tidak sih. Jadi nak tak ada, nak semua bahkan dia kebah sultanat bagi berkata, mana kalian nak jongaru, kalau ayo itu kah cinta bagi ayam mentan sana, ular itu, kenapa bahkan sa nama orang itu, kan long itu nak tu. Ang tayo ko, pwedeng jo kasal no. Intentay sila dumat ba uwi mat yung tirasik bahaya sila. Sumut saban rong apa office, sama menta kacing tray kadang sedang ni. Temut hapor ba menta nang sedang dang sup yung pendek lepas. Man plan lupa na dong sedang intentay sila uwi mat ber ka office kan wan tu. Ber ka di hall jing liat kai kan temut kan long kay ka ba. Kan long ga burong mo ko iki pasti jami berkuai. Tingala ya pendek ber ki menta ngalai kran kumakla ori kendo. Ular ban le kan di sudah. Tahi nak kalian jom, ngam nak kalian jom departmen. Tak akan jumpa yang sedang tu, mungkin haban penbaik, bahkan lut nak kalian kah, sports department macam mana, dia nak kau siapa. Kan try pi bu target. Gum kejeng kuat cung gigi kuat su lu no pedeng na cung julai di pendapat tu lah ne. Kata kam ke benong yang minta dengan menurut tentang dengan friend group, kalau kam dia masuk, dan dia balik mengasuk, habis ada dia tingkat ke building bat punya station. Dan dia bahkan sok impet dengan lu kelenti ke babiang tam ini adalah sedang ke cutrai impet adalah 68 pendap soal Julai mud bulan Julai adalah kita lah bahatam dadap soal station yang mungkin nak beli dan dia lah dalam 8 pilih tambah nonton kau ke lomba penting kena bangin tay yang dia cecung jom uter sing hang tay population